Assalamualaikum, mapiagawa imanta na Pamaninda Tano sa puso asaging. Bago tano Pamaninda, na pangwa tano daan, nasung tano kuha ng mga sagingon. Nakata na lumiyalakaw tano, na magantanod makasungan tano ng mga sagingon. Kaya kinababumuatan susungan tano ron, na pangwaan tano ron, nagyamagan tano ron makauma. Tanaginan na sa mga kilitsan, na mga sagingon, na pagilayin tano na puso iyan. Katanaginan na tamparon san sa las, tama atag tano, na anak puso iyan, na ugaid na miya kapuro-puro. Naginan na di tano di pa magamasama, no paano tano makuha. Na miyang ilay tano sa suko, ay nisuko tano ron. Na kumasuko tano ron na, nasung tano kung mga pedasaging kapag umanan tano ron na napagilayin tano ng mga puso iyan. Nasabab ko kada kalsa no mga saging na anamiya toon tano ron na isap man na puso iyan na siyuko tano ron. Malo mga rarag na sukoon kami makapuro-puro na walang alang na dita kakawa. Na ako kagya ko di tano di mangilay sa misuko tano ron na miya pekar tano pataan tano bedin. Na kay mailay tano surbo ka sa sarag mo kay dulalan na tano ron bed ni suko na datanon pata kakanugunian. Kanugunian so nga niya nakapnguna amuanan ko mga padagawe. Kaapya tano ron di ko maya kalutuan na pya si ibu para ko mga papanok na sadaka. Masya Allah. Nakaw to kumapasad tano mano ko na pumurot tano sa mga puso asaging tano. Na malumarag na pangilayin kami karimariman. Gusabab ko karimangyan na gira miya ribat so kaplakad tanap kisalpit ta kong mga utan. Nakataan miya toon tano na maron ibuan na puso kami atirun na puso na uman kapita-kapita na kalbatan na ginaniriya ut tano ron. Na duwati man bu miya toon tano mga puso sa gina na mga saging nakataan baling tano den. Na suini pano ko tano ron kagiya na san tano bumiya out sa gina na kayo sa namadang. Gito si pano ko tano sa madang inakulas tamo nga. Nakataan miya ka matano den na dabutan tumalang kiso kialalakaw tano na miya ka matano bo. Saya tanon Pamaninda kamapiyasaya kamarangay saya. Nasabab ko miya lang gaya datano saya makapamayupas datano saya makaplulumpyo nakatan kaya tambo-tambo ka na ya mga raon na kayo miya gango. Nakay miya tiyak yang baalitano sa ginan natibol tano nakatan miyarda kaden nago miya nga titipud sa mga salasayan. Kay mambuo man den na puguranan den kinaba kasi sirongin naginan magaanak ya binasan yan. Lagid mambu kawiyag-uyag man misag sumusim napkitulod su edad. Sabab ko kaya tambo-tambo kisan sa mga raon na kayo na tamang ko liyawaw o tibol tano na kaya taguon sa popot. Nakay daawid tano sa napaypas na etano rumbu piya murod sa mga alaon na raon na kayo sa ikotibol tano. Nanay no uda tano ron mausip sa mga roron niya popot kanay no kapaypasan tano buko mga pdagawe ya maya katrangan tano. Kinababu mga raon na kayo aminitan bagsang kataman sa mga raon na niyog gumangaw nga aniyog na miya nga tatagusan. Gira amiyuran sa mabagar o di nalaboro ni gira amiya gendo sa mabagar kaginan pa nga ulog so mga raon na niyog. Nagoy girap namin baloy laing so nga aniyog na ginan pa nga ulog na panguan tano ron sa. Napapasad tano ron nanan manguwa nagutan no bu Pamaninda ginambu pasini panguan tano ron. Kaapya ginambu imiya ko tano ron pasen. Gina mga alaon na popot kasakali tanod mamayupas. Tamam ko mga nga aniyog miya nga rarape na miya nga uulugsan. Na kumapangwa tano san sa mga raon na niyog miya nga uulugsan na pagpuunta no Pamaninda. Napagupisan tano daan supos sa saging tano na panguan tano ron suaram niya. Lilikab tano na panguan tano ron sukal tao nagupanguan tano ron suaram niya. Malbudbuan na araman o gaid na miya kalitalitaan. Malbud araman o gaid na pendukot tao ni gira mapamlikab ka pan na mapsiwaro nga pa. Parang ginan so saging nga da mamakala. Naginang panguan tano sa napaltian tano man masya Allah da mambukil bed tano ron. Gaid na ginan na opisyan sa tampar sa puunan na ipalbed tano nang kadiyan ng kalta kasabab sa miya katuatuan na matgas. So tampar sa didal mo ko mga opisyan na gitoy ko antano kagitoy malma ko nga parang gitoy ubudiyan. Nakataan dabutan to malanggay na miya pasad tanod mga ram. Tano ron tanto duko takay na babumang bumalaso inaraman tano naguk na bumadakal. Ako mapasapasad tano mga ram na etanok man po ni moon sa opisyan kaya tanok man ipalbed ginan so diron ka pa kayalataan. Na ipalantig tano san sa mawatan kaparaan kalbati supopot tanusan. Na kumilbed tano na kumino tano sa itagong kambiyag tano sa apoy ka Pamaninda tano de. Nakatanang biyag tano sa apoy na malusananan marag na biyagan kada aranding yan na giraan nyo pando na putay so apoy tano. Nakataan dabutan to malanggay so kya biyag tano sa apoy na plaso tano supultian tano. Na may kadilian sa di pa nga ate may karang tano malumyalo to na pagaun tano ron. Na pagudun tano suigi na piritun tano man si Roma. Sa iku kapupunayawa tano ron sa kakuluto iyan na pumangbal tano sa palapa iyan. Nagukuminwa tano din sa arena kapiritun tano ko na sa arena. Na kumapagi sa tano san mga palapa na pangaraman tano amay. Nakataan pangaraman tano sa palapa tano sa ipunayaw tano mamuko iptinde tano sa kapkaluto iyan. Mapasad tano nan mga ram na sa saan tano pinadaan. Nakataan tiagoan tano sa timos kadi tano timus na naman. Katano palapa tano may pasad tano maram na dibutan to kay langgay na kapasad tano Pamaninda. Asa saan tano nanan ka tano ro mi palapa ka tano makapamerito. Nami yung tano sa daan kapara tano masasa su palapa tano. Dabutan to malanggay na miya pasad tano sumasa. Nami aloto tano mambo suleso ang tano puso asaging. Katana maludumya gam so piltean tano na pagaun tano ronanan katiguan tano sa palapa ka tano makapamerito. Na inudud tano so igay nila so tano ron natiguan tano sa palapa agu arena. Mapasad tano nun makasimusimur na miya pasad nagyabo ka pumerito tano. Nakabiyag tano da si Roman so apoy tano kalagi duba miya tay so biniyag tano kagiyo. Na malusan marag na biyag so apoy kapag yup nando na pundiga so apoy tano. Nakataan miya pasad tano makasimusimur na gumiyabiyag tano si Roman so apoy tano na pumiriton tano so puso tano. Kinabarwar buba pirito kakapakayp na asara kalasuan ka nakapalapaan ka nakapakaid na ilino. Ugay na pinirito tanod niya kagito mo tano ipkidi itano ron. Naknababutan tumati Pamaninda. Nakatana arang aplika busulan na niya kalagi do di masarag so apoy niya. Biyagan tano ka tano magaan makaloto ka adi manada tano ron mapreto doon mamin. Ako di tano di ka pamirito apagiluto on tano ron na mauntod tanusan kaya tano ron mabukap na yawa. Kadibuanan ka lang guys sukap niyawa tano ron nakapasad tano bo. Nakatana miya pasad tano
puso sa bagyo na may ng katano lagi do ba miya totong. Lagi do ba mi sobraso kya pa ka brown yan. Nay no kasoy kadu apirito unta noro na di tano pa katotong na tanto. Okay, nasugda tanoro na lagi do bad nanan miya totong ay no mi sobran kya pa ka brown yan. Nay no kasupirito unta noron si Roma na pipi ang tano nagu pagipat tano purong. Nakatana miya tago tanoron suy kadua na pagipat tano ka para di matotong si Roman. Nagyuto saya butaman pang ninta alangon tano mapipiyas sa iko mga darapatano. Follow and share. Salamat.